Ada emak den. Maklun purun ada kedua. Hari telepon boy. Abelah so gitu muncul. Muka udah dinal. Ejak mung kaki majak cepet den. Mun ya cek aja kan berbahaya deh. Berbahaya ada orang. Ya biasa den, agak film lamban doang. Apa? Ya ngalah ajem den. Dak remah. Kaki tandi pandangan sekali ya. Ada di kampung. Ajong sampai. Ngarai temu jeng kobon kaki mari. Siapa tak ada iya den. Maren lepas kumba dak boy. Nang kalau lah. Mak gege ajem. Pola asik petoron lah. Magok lebur aja buhul. Tak iya jan. Tentang burleburan ngubu ajem. Pola sok minta tuh hul. Ikebin apa jan? Yang jogging kayak buah bon hul. Mak lebur cek kuar wah. Ya mun dari bingko tak ada beke jan. Mun awak ilum korong beke ya. Kamu mah hul aja mah apa boy. Hul bentuk aja. Ya reh. Manos serkena kan lebih itu bang lebur hul. Maksud jan. Yori ya. Kaki lebur ngobu aja kok lebur minta. Tak lah keluar gombalna. Saya nggak jaga jam jadi ya takut elang. Yo iya hul ya aja macam lebur. Tak tujuan lu ya. Enggak hul kau pula kiri sabah. Yan ayan kok ada. Oh iya. Kenapa hul? Iya. Di mall ya target dari itu. Maren na den nang tenang ro. Kun lebe dak boy. Kira nek. Oh iya kak. Ah, dak remah den. Ku tak lebe dak target ah. Enjak mun kenangan dina dari itu. Mak lebe deh hul. Tenang den. Mun apring baneng kori. Kon le siap kake. Mak apa lebet ke Roman. Mak temu aja mak sebut di. Oh iya mayo. Ayo. Enggak mun roi hul. Mungkin yang lelon lah sih minta itu masih beki. Gelanon kak. Mak tekan dia le. Geleng kok sagel non ya sih ya kakek. Ya biasa kak. Cek lama tura. Dem aja ya. Ya mau lihat kak. Kon bila sih leng orang kakek yo badan nak le. Yang can segala ruwa kak. Cek lama tura. Lebat dim apa ya bakunda pak ke rumah. Ya iya mon polan. Ya mayu kak. Iya le. Ah, kalau itu mau penyebab ini deh. Saya bisa. Gila main oleh. Kaki malam lihat itu. Oh iya. Dek medene kan. Mata tik yang kak. Are kenter boy ke rumah. Maju den. Jadi orang melarang. Pada pemain laman. Mayu. Engkau keles tengah dan teh. Ayo yang kau siap ngapain? Maknya bipietan. Pula kenter nompo ya. Siap pas langsung overthinking deh. Are piyetan kan lejeri ya kenangan. Bengkot aku kenter nompo. Ya maju kah? Are mana tungeng melolo. Tak kira tadi. Let's go. Lek. Iya. Pandi prasangka tak nyaman. Lek. Kemarin Pak lah berdiri ngacul aja. Pas langsung ke kebudi ya. Oke.
Telepon Rohman kemarin. Lemah leman. Lagi pada ada rokok. Duh, awak hujan depan kok rokokan sih. Apa tina den? Cek aja mah budi budi enak. Tina kakek segala ya. Duh, mangkok sih. Ini nang kok saja kok den. Oh iya maju. Ini lain korong den. Are korong lain cuy. Korong segelo awak deh. Kakek segala ya. Bulirang kok tak. Kulira den. Bulirang sih. Cek ya kakek. Jago ya. Iya. Bemaju dulu den. Dusul. Engkau ya teman cuy sul. Itu nak labda semaju den. Takut dulu ya teman. Masuk. Ayo. Lu Rasul. Are bakar apa ecul Rasul. Ya mun bakar den. Oleh kanyang karo. Mun jual ki oleh rokok, ki oleh nasi. Masuk. Lagi bini sih kamu masih kena baca aja. Lek, beda roh mana lek? Beda gak langsung masuk ke bodi. Oh ya. Kak, Apa lek? kira baju berempat aja mereka. Kamu nek kula aja dulu lek. Bagi den. Ada menteri ku penekun jarak larang lek. Apa kamu tuh kak? Ada takut tele temu orang. Ayak 500% lek. Baik kak, tinan kok mulai ya. Iya iya iya. Rokoknya tak ada. Lu gimana? Di mah Rohman lek. Awak budi kak paling arep ya aja mah. Ewek kaki jan. Tak iya man, kontrolnya gua aja makakir ya. Dur man. Ada wago tengah aja man. Ya cek dengan Samsul ban dene ki urusak cuan. Bilin na binakana ka saya kala. Diyan ko kita tadung sa kala. Tidak dem majan. Kala tuloy, teku koroman lu. Takut apa aja mau kakek. Oh iman iman iman. Waduh. Tengah jam melangongku. Duh, itu adalah pelunakan. Gak mungkin yang kalian akan. Lu, Apa kak? jangan romar yang kuat di mana le? Oh iya kak. Abahaya udah nelpon lah den. Apa? Ya solo karo mana ngarai temu aja bisa kelang ko ben kaki. Mah pakai entar. Mah temu siapa aku benar.
Mayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tojo lek. Beda apa? Tengah jam melang lek. Sebab dia mabiage kak. Jadi kita tak tahu kaki lek. Curung kok dari kon Rahman. Tengah jam berdiri sah. Jangan kaki benda ini saya jual lek gua. Injak kak. Jadi ngaleng lek. Bila ni biar saya galak lek. Ki uru kak. Kakek perpan kok rokan. Mak santa apa kalah anak kaki lek. Ya terus kau harus dak remeh benda ni kak. Ya, mun ka aja kau tak perlu lek. Kan dia. Kenge ya. Odik ya. Cek orang ngalero ke dinta tangken dah. Kakek mau berde apa? Aku tak tangken senyadek ada berde siapa. Tatangker ibarat laki aing lek. Apa sih berde bumi ya. Pakun butuh saja ma aing. Pola kakek pun dimati lek. Injak kak. Kemana pesena? Iya kak. Ya berhubung aja melepas aja lek. Iya di kaki 200 ah. Pesennya 500. Sini di 300 ah. Mak ada juga. Bingku aku jalan badan nak ria lek. Benih kan dek remah. Kan saku aja baju mode. Ya berhubung aja nyak baju larang lek. Ya mai pun ngafar.